Ni ku nshuro ya mbere mu myaka isaga 80 n'ingahe irenga intambara y'isi ya gatatu ishobora kongera kwaduka. Nibwo bwa mbere ku isi hari ubwoba bw'uko intambara ishobora kuba nyuma y'iya kabiri y'isi yose yarangiye Hitler n'abanazi batsinzwe n'ibihugu byari byishyize hamwe birimo Leta Zunze za Amerika, Leta Zunze z'Abasoviyete, Ubwongereza ndetse n'Ubufaransa n'ibindi bitandukanye byo muri Aziya. Igihugu cya Israel na Iran bitewe n'ibiri kubaho hagati yabo batewe ubwoba cyangwa se n'abaturage bo batewe ubwoba biko ibyo bihugu bishobora kuba ari byo bizaturuka intambara ya gatatu y'isi yose. Nyuma y'uko tumaze kubona ko Ukraine n'abafatanyabikorwa bayo bigoye ko bashobora kuba bateza intambara ya gatatu y'isi yose bitewe n'uko bahagaze mu ntambara ndetse n'igihugu kiri gutsinda intambara ugereranyije n'ikindi. Twese gukora ikiganiro hano tubabwira ko intambara hagati y'igihugu cya Iran na Israel ibyo bihugu byombi ntawe bifashije bishobora kurwana imyaka 100 nta na kimwe kiratsinda ikindi. Ariko ibyo wenda byaterwa n'amarangamutima ya buri umwe cyangwa se n'uruhande ahagazemo. Ariko ndababwira ko intambara ya gatatu y'isi yose yaba iri ku muryango kurusha ikindi gihe icyo ari cyo cyose cyabaye mu mateka y'isi nyuma y'iyasojwe mu mwaka w'1945 nk'uko nabibabwiye. Amakuru yo muri iki gitondo cyangwa se no kuva mu ijoro ryakeye mu masaa 10 aravuga ko hari misile ya Israel yamaze kuraswa muri Iran nk'uko ikinyamakuru cy'Abongereza BBC kibyemeza. Ibi kandi bikaba byemejwe n'inzego za Amerika ndetse n'ibitangazamakuru byo muri Amerika CBC. Ibinyamakuru byo muri Iran biravuga ko iryo turika ibyo binyamakuru bivuga atari ryo, ahubwo bakavuga ko intara ya Isfahan ibarizwamo amareacteur menshi, ni ukuvuga byatwara kirimbuzi naho bikorerwa muri Iran itekanye. Ariko igihari ni uko ingendo z'indege muri Iran zamaze kuba zihagarikwa. Iran kandi binyuze mu kinyamakuru cyayo IRIB yavuze ko ibintu bigendanye n'imbuzi itari byo, ikavuga ko umujyi wa Isfahan utekanye kandi umeze neza. Iran imaze iminsi yiteguye igitero cyo kwihorera cya Israel nyuma y'uko imaze kurasa drone ndetse na za misile nyinshi ku gihugu cya Israel mu ijoro ryo kuwa gatandatu. Bivugwa ko drone zirenga 300 z'igihugu cya Iran ndetse na za misile arizo zoherejwe mu gihugu cya Israel. Icyo twamenya nk'ubu ngubu ku isaha y'isa 12 z'i Kigali nuko hashize amasaha 2 ibyo bintu byumvikanye, no kuvuga ibiturika muri Iran. BBC na SBC News bavuga ko hari misile z'abanya-Israel zamaze kugwa mu gihugu cya Iran. Kuwa gatanu mu gitondo hari ibiturika byumvishwe hafi y'umujyi wa Isfahan. Gusa ibi byatangajwe n'ibinyamakuru byo muri Iran. Gusa ibi bikaba byaravugaga ko ari drone zigera kuri 3 zaje kuba ziraswa n'igihugu cya Israel zikaza kuba zishyirwa hasi n'ubwirinzi bwo mu kirere air defense bwa Iran bwari bumaze gufungurwa nyuma yo kubona ko hari drone zivuga by'igitero. Isfahan ni agace ko muri Iran kabamo ibigo bya gisirikare ndetse n'ibigo by'indege bya gisirikare bikomeye. Kandi iyi ntara ya Isfahan irimo ibigo bitandukanye kandi bikomeye bya gisirikare. Kuri ubu nta kigo na kimwe biravuga ko cyagizweho ingaruka y'ibi bitero. Gusa zimwe mu ndege zatangiye gusubizwa inyuma, bigaragara kuri za radari zitandukanye. Mu gihe Israel na Leta Zunze za Amerika kuri ubu nta kintu na kimwe baragerageza kuvuga kuri iki gitero. Ibi kandi nababwira ko bije nyuma y'uko igihugu cya Israel gigabweho ibitero bya drone zisaga 300 na Iran ku itariki 13 z'uku kwezi kwa kane. Iran yavuze ko iki gitero yari yakoze kuri Israel ari icyo gusubiza ku bitero byakozwe na Israel kuri ambasade yayo i Damascus yishe abantu bagera kuri 13. Gusa izi drone n'izi misile zagabwe kuri Israel, Iran yari yohereje abafatanyabikorwa b'abanyaburayi ndetse na zimwe za Amerika babashije gufasha igihugu cya Israel kuzisenya zikiri mu kirere, izindi zisenyerwa muri Yordania ndetse n'igihugu cya Iraq. Amakuru aravuga ko kuri ubu igihugu cya Israel cyaba cyateye ibihugu bitatu icyarimwe, no kuvuga Syria, Iraq ndetse n'igihugu cya Iran. Ikinyamakuru cya leta ya Iran kiravuga ko umujyi wa Isfahan ukeye. Iki kinyamakuru IRIB cyarekanye ifoto y'umunyamakuru wacyo ahagaze ku nyubako ndende muri uyu mujyi wa Isfahan avuga ko uyu mujyi utekanye nta n'ikibazo na kimwe ufite. Ati abaturage barishimye barimo barabaho ubuzima bwabo, umujyi uratuje kandi uratekanye. Avuga ko ngo mu masaha yari yashize bumvishe urusaku rw'ibiturika mu kirere, avuga ko ari byo bazi. Avuga ko utudrone dutoya twari turimo tugerageza kuba twaguruka hafi y'umujyi wa Isfahan ariko ngo twose twasenywe.
avuga ko ubuyobozi bw'intara kuri ubu buvuga ko butarabaha amakuru. Gusa hari bimwe mu bitangazamakuru bivuga ko Isfahan nuclear facility arizo izi drone zari zigenewe kuba zajya gusenya. Gusa akavuga ko nyuma y'ubushakashatsi iki kinyamakuru cya leta IRIB cyakoze, bigaragara ko izo drone nta hantu zigeze zigera ndetse ko zabashije gusenywa. Iran byavuga ko nayo isigaye ibitero byo kwihorera mu majyaruguru y'igihugu cya Isiraheli, ariko igisirikare cya Isiraheli cyase kivuga ko izo mbuzi zatanzwe zari zibeshye. Ni ibintu bigaragaza ko umwuka w'intambara ushobora kongera kototera kara karere nyuma y'imyaka myinshi n'ubundi karangwamo intambara. Biravuga ko kandi Iran nyuma yo kugabwaho ibitero nk'uko byavuzwe, ibiciro bya essence byahise bizamuka. Bikavugwa ko kuri ubu akagunguru kamwe ka essence kahise kagera kuri amadolari 90 nyuma y'iminsi mike cyane, cyangwa se nyuma y'amasaha make ibyo bibaye. Igihugu cya Iran nyuma yo kugabwaho ibyo bitero cyahise gitangaza ko nta nama idasanzwe y'umutekano cyatumije. Gusa nanone uyu munsi benshi bakavuga ko igihugu cya Isiraheli cyabikoze kugira ngo kibashe kuba cyakwihimura kuri Iran yabigabyeho ibitero, bagacunga neza umunsi abanya-Irani baba bateganya gukora ibyishimo. Uyu ndabibutsa ko ari umunsi w'amavuko wa Ayatollah Khamenei. Ayatollah Khamenei uyu akaba ari we muyobozi w'ikirenga w'igihugu cya Iran. Avuka kuri iyi tariki aho mwaka w'1939 aribwo yaje kubona izuba. Ayatollah Khamenei yagiye ku butegetsi muri Iran nk'umuyobozi w'ikirenga w'icyo gihugu mwaka w'1989. Benshi bakavuga ko Isiraheli yabonye ari umwanya mwiza wo kuba yamuha ubutumwa. Nyuma y'uho nawe ku radio ye yahaye ubundi butumwa ayibwira ko igihe izagerageza kugaba ibitero muri Iran izabona igisubizo gikomeye cyane. Igihugu cya Iran ndetse n'igihugu cya Isiraheli bamaze imyaka myinshi bashyamirana cyane. Nk'ubu ngubu ndababwira ko igihugu cya Iran gifite imitwe isaga 4 yose gifasha mu gushaka gukuraho leta ya Isiraheli. Ndavuga umutwe wa Islamic Resistance cyangwa se Hamas, nkavuga umutwe wa Hezbollah muri Liban, Al-Quds Force mu gihugu cya Syria, iyi igizwe n'abanya-Iran, ndetse hakazana Islamic Revolution Guards Corps IRGC. Iyi ni imwe hoze iyoborwa na General Qasem Soleimani waje kwivuganwa n'ibitero bya drone byo mu kirere bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Iraq mu mwaka wa 2020 ku butegetsi bwa Perezida Donald Trump. Igihugu cya Iran na Isiraheli bamaze iminsi myinshi bashyamirana, ndetse biravuga ko kugushyamirana gushobora kuzavamo intambara ya gatatu y'isi yose ishobora kuzahanganisha impande eshatu ku isi zikomeye. No kuvuga abanetre nkatwe dusanzwe tw'abanyafurika, tukagira abantu baba BRICS, abantu bashyigikiye Uburusiya, Ubuhinde, Ubushinwa, Afurika y'Epfo ndetse n'ibindi, mu gihe kandi harimo na NATO, no kuvuga OTAN, nayo igenda igaragaza intege nyinshi cyane zitandukanye bitewe nanone n'ubushobozi mu by'amafaranga Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibagenera. Kuba wavuga ko intambara ishobora kototera akarere kose ko burasirazuba bwo hagati bikaba byavamo intambara ya gatatu y'isi yose, byagira ingaruka nyinshi ku bukungu bw'isi. Nk'ubu niba akagunguru ka peteroli kamwe kahise gatumbagira kagera ku madolari 90, ibintu byerekana ko bikomeye cyane. Ese uribaza uti iri zamuka ry'ibiciro bishobora guterwa n'intambara ishobora kwaduka mu burasirazuba bwo hagati, dore ko ari hamwe mu hantu hava peteroli nyinshi cyane isi ikoresha, bizagenda bite? Qatar, igihugu cya Emirates Arabes Unis, byatangaje ko byose bishyigikiye inzira y'amahoro ku buryo ibi bihugu byombi bitashyamirana. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubudage, Ubufaransa n'abandi bafatanyabikorwa babo bose bari basabye Isiraheli kutazahirahira igaba ibitero mu gihugu cya Iran. Gusa uko kuburira igihugu cya Isiraheli bisa nkaho ntacyo kwatanze, kuko guhera ku isaha y'isa 10 ibiturika byongeye kumvikana mu birere by'ibyo bihugu byose. Ese Iran iraza kwihorera? Intambara se ishobora kwaduka? Reka tubitega amaso, mukomeze mukurikira Ikigereranyo TV. Nge nitwa Shadadi Habimana, Uwiteka akomeze kubana namwe ibihe byiza.